mene Asempa work with the stars oge wode nche wo chata honorable Dr. Bernard Okoboe e ba pe bi eni o ba sumage wo bile sanjin e ko make enyunu kunu awo yen numu e oja e blog yen mi da nyeshi akele mi ne onye ba join work numu e shiba mi age ofe Dr. Fonyo pana no e po o ba sumo bi wa age work minister na mo han age gbe ma design ye shiba mi o be bo ma design le wo gbomocho e ni ye o abo gbomocho e ebo on water e kome alo tafla cha wo kashi blema before back ancestors many wo je ame mi ni wo bajele mi e blema be ni chon de beke ni ama me hion wa no e woni tafla cha no mi ame cho ye jele mi e chi eni jele se wa na ka ko ko na hin oyin po ojo ofu ofe enoko your exercise wa ni gbomocho e che fine no ni charo un jake keji da no yoni no phone here mo alo face I say be no jake bro wa na be o mi nchi o hwikemba sule pinwe ke la pinye to mo pressure ke diabetes ke ni bi work alo I say e job ye hila hu mi very important ete un jake keji o phone here mo alo exercise ni obonda eche no da ne ogbon ko ogbon wo yi no na wo eji ohani amele akesani tafla chame hie bu ka yakeba de wo eneme fe kejo fon exercise mo yo ba wa bu ko ni ejiebo yemi ni wele bi na nwa ke exercise e wa ni ogbi no yo ejele mi e ya hie o ka fobo na ekole 70 years niji enyuma apawo ji afiri nyumo kan abo e ba ye fe nyuma apawo ka enumo exercise ba nye ka enumo efta ye abo de wo nga woni yo jake je do joy awo dade je ofi exercise je dade si akeda no fon yemo akeda ne taflache obo omode koni okata ikome no nwa ni olibi ya no fine tinu o fane shiba mi age wo fi oblayin ni wo je no meaning o ba wo oblayin ni ba ala se pe ni tumobe no exercise wo gbomocho no kwamo ojogba awon ani nibi komeye gbejanu to komeye alo checks komeye labs komeye ni ako blanu keje 30 years ke 50 years sani o for check mo hospitals ke nibi na kan no go ye ni nga ko no ba ni wo o bi ane wona oblayin ko oblayin na medako bero ba nu aka mena stroke obana mo ko ne ye ko 40 50 bero ba na aka ena kidney hela research echo ake ni kasemo echo ake Ghana bi ene oblayi ko oblayi kenyon ma jemi yen me nyon ma pa o alo pa nyon sugar ila ni diabetes alo pressure no ni gbe ame do ma pa fai keji obo otwe na check go pressure down alo a check go sugar down bomode no a check ya pharmacy alo ya clinic akọ pa fai o to no check ka check ni sane ye na o fena ma boye no bo kwade le yen e pressure le ganyen 200 kese ko pressure 200 kese no ko chofa o fe no ko do yen bi ko me aya no na aka o mene e kan shi a chele no ko fe le akale te no ejemi do ba pa fai ko ni o fe sha ko pressure ko sugar bo mo ni da ne o check the dromo aka ojogba wo ba da ni mo shi kesan ye hu aba chono fi ko je na eje chofan gbonyo to mota flache a shele chofan tamo dan kanibi ta flache dan ke bro for chole moderation ko nu da je ni ko teji lebi no shoda no otaba anu lebi anu swane anu gbeke onu ahun ni ko teji ogbeshi no eke gbeleke hilani here ta flache si to mo ate program emi ahun onu no ko fi o nu eta flache je no ko di wo ba kaka o e ke saniba iwo dan ta flache wi bo ba ka o mi wi e ke nchele fe mi no ko yo ayeme ko un chele ni no ya ni ta flache bi ane amejegbe ma tein iwo pomo no jugba ye chofan gbefan na gbene okwo pressure ko sugar ke ne me to jugba dromo no fe no ba fo jugba numu na gbe kula teshi plug dromo na bia ni teshi plug eshe jenko jeju efin shimo potin ni ani teshi plug
she test plug ni wo ba for we mu age yo nyeme ni nyeko we test plug le ji honorable doctor Koboe ni le ani test plug mini wo ba na shifimu wo ba na stance ni wo dumushin wonu ye asempa age numu ege eba efe le jikuku politics don shage mini test plug le pe wo ba sumo wo bi la age na eba le jikuku politics don mini ji a next step age Dr. Koboe get test plug le tumo abuinke pan bona fe ni efe ai ne ya beneji etu mi age emo wo mi age bi won waje wo tu mi age wo che wo kele ya efe ai bona fe ni wo le plug no no chata ene egbe vacancy an o madanyesh politics na fio iwi odana ka fio na ka wama ni jele mi no community na wo kaseji no fia no ni mo ka abo akofi sano daimi atai komi agbo iwo dromo na ni ba cho doctor ni nchu doctor fio ni nyumo chemi ake doctor ko e wo mansani mi no wa ni o ma ehie dromo na politics ni babote mi nda nyumo shiake use mi ani chake mo ke ni bi yete no eteshi dromo na ngmene wo lo le gba agbo ni kan won yin ninu mi dani ba mulu ke ha omo ni jilek magbe dromo na yo wa icho no ani icho money you have ma you know what on nation mene wo your dromo na nani doctor ba cho MPA e ko bete sino ba nya to ba ogbeke no mi aje mansa ba ko ebo ta flache atwa league e shi mene ke cho ni tumo ni ntu ni ke mbra magdan tu ewo mena magdan stadium na nya atwa league 1 mene has ne ba to matches onuko league ke bi ba teshi ni me e chono ana talent oni ani ma ye yin me ni ka bo yo ka cho yo no ni yo wife han Dr. Koboe ko to Lekma hospital ma say health insurance officer gbo ni Germany regions 5 Greater Accra Central region Eastern region Volta region Jeme fe mo hospital ba ko mo job attention na no ba no shika me ne ko te tesien o ba na ka ni bi piete no ene me fe yo wa ka cho wono keji ohwe no tuni ye ko che sano yo hin ina ka wo hye ni oba ya wo hin do bia na hin wie ye fi ake dromo na no fia no ni testament hwe mo ni ka be hwe shini ka be yi minda meshi minda nyuma wushi ake ha wo wala wo ye wala mi ihye na agbene ya tuni ye koklo ni ji iminje constituency ni ji teshi Kenya ga mamu fe niji Greater Accra obi ane nko nupa ngbasani mi bi ngawo kecho Greater Accra chairmanship kera New Patriotic Party niji che ni ba kwa party eno ye the whole Greater Accra keje pram ke ba uchoko onupa ni ba kwa no no jigbe na ni bi ane nko nupa ngbasani ni mi ntuni ni yo wa kese wode konike ba mane teshike Greater Accra fe no ya be no dino ni bia ne doctor ba bon no etumo ni testing wo Greater Accra mi be je ni ncheteshi efo shi ni eja ke mi yan hi mo fia mo no ba na eta wen je shi eko jo ma ma ni mene your president agency e bole ye shon mene ata Jubilee House ko je nchi eteshi etu akoba gbo eteshi ko je eteshi eko le yo wa eko de ke boya yo jemo ya won solomoji me ni chuo ni eteshi bia ni solomoji nyuma ya me dwomo kenile ni ma e ka yese ska ba che ma gbe efe ma ni ye yin no jin hwe ke ama chi biare ndu bo shele nwe ta flat intawo MP eteshi ta flat intawo MC eteshi no fiaro ni teshi ka mi e minda meshi minda yo wa shi ni mo ka yo ba she be wo ka Solomon ya wo hie ko ni ke wa she wenwe no fiaro mo ko awo o ba ka isia ni wo wa mi we na ji sane ni oje no mo o ra don si wi mo ko me ni o wi ni bia na e ba shibu ye test plug mi yo nye me ni nye ko we test plug no wa asma ge o wa na kan James ko me ko ni o ga gbe ho interview na wo fe nye meson yes sir eni osu oye esa na ogbu oje bo ma de sasa no oye ni onye mi ko wale eto onjo mo ha bu ka pla onye mi ka phone ni po no ofokakla ahun no twatu ko amoko wala bo ona wala twano manya bla